tahono dededak ia faluha mi fefu vai wadede zoaya ya ita Yesu Keriso ba fa umasi lo balani ama ba fa abesa gehehani amoniga yad si tomali berewo ke dabalu hari Minggu dulaeun bawa silima dua ngaheuna dula eufang kesena bazura Yesaya fazaeun ngabasi sara ibu ngawasi walu imane taromali walani Badrefi ba Mateus yanda razon ba ila zoaya si dadau badadau masibua sibu alawa anene gosali ahe barnia Serafi fanania enegafi zamesang dua balu-balu bawang badua balu-balu gahi badua babi hongo bafau malamane-mane we au kena berang ni amoni Yehova ngahena andren no anene lakeminia gulidane maasager bamude gelata-lata zilete baba ibu alirang babe au andren ba afenu no mosimbo bau mane alain raong teki kon raong menoni hasirai-rai bebe raodo bame bani hasirai-rai bebe sodo Noa sai ila heregu razo ande Yehova ngahene. Bahu monggo zaman sa zerafian re yon rasidong soba dangania nonogara ni oyo ini bagalite ni forenia banaha wa me esumani. Bai fate fa bambabanu ba imane. Meno fate fa bambabau dae banua heta gula lewamu banu bubua oreu. Baurongoli zoaya imane hani-hani fatengegu hani-hazi maihena ba umane ya inrao fateng inrao irugi dae menyanderita elo walangi no mabasu daru malimu baina tedede maya dae bawangi renusia baba urima beredalo walangi ai hede khema dama fondo daru malimu yadu Umainra maina maafefu shalom. Sinangnya si baitanda sawadele romalani babaha ke dedenya kedang irege notola karuki woni amuni abazi magandri si fau sodede no ibe kedak kesehatan si sehi irege notola abele ita bazi magandri iramaina batalifisen tainiku keda bazi magandri ya ada trinitatis Eluahania, lowalangi si samsatelu, lowalangi ama, ono baiheha ni amonite, madaeda. Tepodu bamberengguan re, surah re dalzan raya Yesaya samusa, isura zurande sekitar refi fitungotu irugi enenotu walu mafulu fatwa le keriso. Te surah ia ba Yerusalema gono. Yesaya re ramaina umugamusi, Mama maileria bagine terazo usia yatamu ahasi ba hisikia. Bamberuhone sino basuka da mege idune-dune kada Yesaya wale bairo lo balanyan. Da bamberuhuan de wezi tumalitei yaya da haya iya. Iramaina batalifusen yang masih bakresuaya. Hewisa nalau haya iya eluahania le tane be bayro dae le sifa gele ba le sifa hili bayro dae ulena kamane na na sozi to bali da balina wa aurida kamane haya iya ni omasi egu haya iya mane balu tane si manege lo balanya de ramaina ni sunoda haya iya ni amoni andre ba menoni amoni iya pada bilu heda data amuni ita. Ya ramaina batali fusenyo masih bakresuaya. Ya iya andre banuni amuni. Heba soruko mahi bagulidan. Lesi fagelehenia meno ni amuni ita. Da dania bamberuan de mabezi to balituho. Ya iya da ni amuni bani amuni lo malani. Sarah da data suruh ia
Wala tahu sisi danya banggawa si Sarah irugi ngabua si Eva. Iramaina batalifusen yung masih bakazuaya. Bagangilata Yesaya, bailah hebisan da si Rafi, malai kalau walani, melalau manune, lasumo zuaya, siso badadauma sibuah. Ira si Rafi ande iramaina, bano inoni lo walangi bazuruku, halewera andre ya ia dae babanuno babamulakemi tilo malai. Ya ira zondenya malaika sako babanuno no malai. Fefu ira labe zumangi ke Yehova melalau manune melamani. Ni amumi Yehova na kenana. Ira maina batalifusa bazinunera ande lafadua telu kali wani amuni lo walangian. Si tobali panofu kedang hana batelu kali lafadu ulai. Hadia gelua hania balamane ni amuni Yehova ngakengan. So telu kira-kira gelu hania ramaina. Si fefena meya ia funreke ni amuni Yehova ngakengan andre. I otarai bereta i rugi dan ya kamu suadana andre bahaya ia mana ni amuni gete-gete bara. Eluahnya si buah, ya ia dalam melesi fadele ni amoni bayro ia. Tidak ada yang sama seperti dia. Ia satu-satunya Allah yang maha kudus. Eluahnya si telu, mo amakaita ia kelobalangi sama satelu. Ya ia lobalangi ama, onu baehehani amoni ma trinitatis. Iramaina batalifusa feaura sirafi au malaika sato sanunu bagina tadaen ifadel lata zilet sinu aro babagina tadaen baafanu nomo simo ada geluhani ada iramaina sito bali tanda lahemi obanoni amoni o Yehova ada basito bali di tanda fenu balani banga bali hore sinola falua razo avenono banuania bagi detedan. Iramaina batalifusen yung masih bakusuaya bagangilata Yesaya andre banuibe kada dumaduman ramala ika ibisa ira babanuno balani balsohuko bagi detedan. Babanurande ramaina batalifusen yung masih bakusuaya ba ifadege lata zilete sinuano iterededa maifu hebisan Rafaulo awesila bagina tedal me laku wira baguhunga milifi berbabang baka karumani walani bagina tedai ramaina batalifu selalau mangande tanefuna walani balalau manun bahagia zaloi ramaina batalifu alua zaloi heli ia ian guru sabelu banduru andai ramaina batalifu ifadege lata baban ruhe kungan irege dania timuka iramaina badaya buto badenda wafanulo walania den bambu fufa abelu ni iramaina nasion beredal baimu itu faita baban nulo walani ne haga saga saba vida to baguli danandre hada eginete babam lakam ya nanoma teita dania balusai nete babanuno lumalani. Iramaina batalifusen yung masih bakuzuaya. Si tumali panufu kaya. Hana ba ifaile ke Yesaya laheminya lumalanian rebagan lata. Iramaina batalifusen berfatua lemati razu usia luono. Bano ita unesi nahabame sumani. Ya ia me itulu kumaya banahabanunu bagusali. Sinangya halewe gere enawe mamalua daen banu ifalua usia mono irege ramaina batalifusa ihuku ya lobalani bagena ia bo awe hiramaina batalifusa yo masih bakesuaya melalui dae ibotohi badade Yesaya lobalani wa osalinia banonahia babo mulakemi tenia andre ni amoni tenganahan ni taunesi bangabale zilomasi Yehova. Berdaya ramaina batalifusen datalo roge bau di andre
data amuni ita meno kay amuni iya. Data amuni ita meno usali lo balani boto dani. Me usali lo balani bawi dani. Nahia baba mola kunia iya. Nahia baba nuno iya iya. Imane tuho ni amuni bani amuni lo balani. Dua enal aboto badededa haniha ita fenania. Ngabuasi 5 irugi ngabuasi. Iramaina matalifusen yung masya bakuzo. Menoi ila Yesaya bagangilata wanoni amuni Yehova andre basohania manizi dede bafata me aboto badedenia haniha ia funaluan. Aboto badedenia bayaya denia sebahur. Aboto gibadedenia watibai farhuka ni amoni ade bazira irai. Daedania ba iwa iramaina siteki konrao menomi hasira irai bebe raodo bamebani hasira irai bebe so. Hebisa ya ni foto bebe sira irai ya iya da bebe sitaune bebe si fasala basafun ula lewat. Ya ia behede silefão do bazomasi de rovalangi, ma fehede sogoro rovalangi bahunrom, si mane falelesa, fango aya, famatune abe bebe valimosa, batane dunia nasa. Babanizi de andre, abe ba atau andre, bayorasi ya samusa serafi, ya ia malaika andre, soba dangania no lugara ni oyo ini. Bagalita ni halenia banaha bame sumai. Ba ifata fa babebe Yesaya andre irege aheta bola lewania banombu hornia. Eluahanya ramaina batalifus. Notobali ni amuni Yesaya andre. Notobali ya sinangea saetan puna walani. Irege no aifa zala lewania tanefuna walani. Iramaina batalifusen yung masih bakrusuaya. Alita ba o masih Yehova da unite ma Yesaya lumo. Irege alfa fekuzala laluannya tanefuna walani. Irege tubali ya sinania funa walani baganiratannya. Iramaina batalifusen. Hadia ia galita ba o masih walani. Ya ia meifateni nunya Yesus Kristus kubaluidan. Babang helia ita bahu hana bamawada iramaina matalifusu wa alita formasi walangida melesitola mangi falsala laluada natenga Yesus Kristus da batula ai fazala laluada da batula tubali tasinangya funalu walangi ber galita formasi walangi ni fateni nama Yesus Kristus Yesus anda da zaniheta olma lewada. Imanetu ho ni amoni bani amoni lo balani telu da ai na ikami tola tau sisia dania bangabua siwa. Iramaina batalifusen yung masih bakusuaya. Menoi tema buala baha khedede Yesaya ba ikau ni ia Yehova tobali tohu dangania tobali inunia. Feama Yesaya inunizoaya batenga ni faso non si oroidede maber ba edena dedenia babululu botunia babe amani inunizoaya babangai halewazoaya me aboto badedenia wano itema buala faha khedede ya ia me aheta zala olaluania no itema ba omasi Yehova ya ia glorify andre da eme ikau ni ia Yehova malekhan ya famadal lefani bani hasamala itema me aboto badedenia sehisa wolo kezuaya hewa ai ifateni ya Yehova baniha sabe etano basile mamondromoli bahasa malaiko me faduhu dedenia waso Yehova samo ya ia babangai halewe fonreki zafre iramaina batalifusen yung masih bakisuaya tinga ha Yesaya zanima faha kedudukan
dozi ke ita samati ke karisu. Solo bazimutan no kita tema pa inua dulu balanya ya iya bakarifi. Ta tema iya tinga beru minuta falwazi tinga beru ba beru da ba fatwa tua. No beru ba hak beru ke da zamusan kita. Beru ba matida ke Yesus Kristus. Situ bali di fakufuda. Minuta tema zi sekian de setan wanan. Ya iya ba morifi hadia edena edena talulu gotoda tumali ibn suaya na ikaw ita adia umasi ita na ituyu ita tumali inunia heba gosara baba mareta bahalema kandebernya nasa hadia edena dededa yang simani gesaya ita menu itema bahak dedelo balai balu olive iregini ikaw niya lo malang ito bali dunia balikhan niya famadal lefani ba hasamalipo niya boto badadanya no tema pomasi no malang yasiman delita minuta tanda batay lahibisa bay badadanya babawina baya bimamalo ita tubali no niya na ikaw ni ita na ituyo ita tubali sa konekeriso pengurus komisi panitia tim bahalewa kanduanya nasa babita timbali ya tati mausi kofong sudelu berbino tatima bahat dunia ya mutului talo walangi badar malinyandre yad nandrita elo walangi no mafono no mudar malinu batata si bay dalaman na dali fabulema babaman wayaya damanda gihya sanun babamay kumafabulu irege taromalimani sinumarun tuwa munahia badadima batuwa mafango ya baba ulima zamu sana kaya saw pagelu daromalimu bade Yesu mangadrika yadu